البت مسيحي خلق كردستاننا وخدانت بأخنا وبراية منا وبهزارها صالمت بيك بجين وقالك هسنو كاجي حتى في لحظة جي سالنا نوفي مسيحية يه دزيات كان يه قالك شولات كان يه خرابيات جاينا مسيحية بنوفي مسيحية يه مساعدات طوات بنوفي مسيحية يه جنداليت كان يه طالانت كان يه قالك محافل الدولي يخوني شادن كو امو مسيحي برايد ايكن بس دراوات كان راسينا بيجن از دوكا دون منابها بيجن جاروكا ايكي يا مهندس فرانسيس يوسف شابو مهندس فرانسيس يوسف شابو كسكي سياسي بو ناف مسيحي هذا كسكي روشنبير بو كسكي زانا بو كسكي اكاديمي بو كسك بو ادفيا بو خلقي خويا مسيحي خلقي خويا مسلمان خلقي دهوكي ابقشتي كار بكت وخزمته وابكت اندام بو اتليستا حركة ديمقراطية آشوري اواد قلت قائمة بنفسجي پارێزەرێ مافێت مرۆڤە بوو پارێزەرێ مافێت کورد و ئاشوورە بوو کوردستانê هەلبەت پارتی gelek hewildan ku destê xwe bikete nav hereka Kurd û Aşûriya da gelek hewildan ku wa bikêşte laya xwe gelek hewildan ku ew fîgûriyan ew kesayetiyê bilind yê wekî muhendis Fransîsî bikêşte laya xwe be û bikete kiwîle û mesîn helgirêt xwe lê evan kesa qebîl nekir partiya diya ça ew hindek enda perlemanê mesîhî hene nûkevek perlemanê Kurdistanê mesîn helgirêt partîne wê di mala Barzanin û hege mesîhiyet Kurdistanê hemî bêhne serjêkirin bi wan qet dexeme bi wan newa muhîm e ewan ew dibên ewan Fransîs Yûsif neviyaye lewma dijatiya wî dikir dijatiya hereka wî dikir hereka Kurd û Aşûrî bû partiya hewil da kildaniya jêk veket û Aşûriya layekî ve betin û hizbeka dî bi wa çêket û hûn kar biket evel bersî geva rasiya helbet qebîl nekir helbijartinê Kurdistanê da dengê mesîhiya birin dengê rastexîne birin yê mesîhiya bû endam perleman endam perlemanê Kurdistanê bû însanekî zîrek bû ed perlemanî de hemî wexta ew tehdayê biradmê mesîhî tê tekinê behs dikir bû nimûne ew gundê di wanê hatîne dagîrkirin ji layê xelkê dî ve ew ê bisilman her wisa ew tehdayê diyê li we têrekirinê bi layê meselê dînî ve meselê mafê wa ve evî hewil da ku mafê wan mesîhiya careka dî bizîvirîte ve û heybeta wan û kerameta wan biparêzît mirovek bû wexdek dabû ku ez ser vê rêkê berdewam bim ege min xîna xwe jî dana ser طبعا evî muhendisî yan evî şehîdî şehîd muhendis Fransîs Yûsif Şabû carekê cara çîte Ewropa ser daneka Ewropa diket wek endam perleman û li wêrê pêkeliya û peywendiya li gel gelek rêxrawet mafê mirovê cîhanî diket û kesayetiya diket û ehzabê siyasî diket û fadîkanê diket rewşa mesîhiyên Kurdistanê bû şerh diket ew tehdayet li we hatî nekirinê ew parêt ew virêt dikin bo haydîkariya gundê mesîhiya çav têne dizînê ji layê Mesûd Barzanî Kurêtî ve hindek qeşametranê helheliyê xwe xir kirîn Mesûdî û evan haydîkariya hemiya dizin û rêkê nadane nûênerê rastexînê mesîhiya karê xwe bikin taybetî hereka Kurd û Aşûrî şerê wê tê tekirinê û hewil didin wan jêk vekin û hindek hizbê diyet kartonî çêkin ku xwe bikene bedîlê hereka Kurd û Aşûrî lewma Fazil Mîranî û Lijna Emnî 1993 heyba 6 sûêkî 6 1993 biryarê din
دريار دن كو مهندس فرانسيس تيرور كانوا بكو جندا خوجي خلاص كان بخابن كسكي وكيدي بيت شهيد كرن وبيت جبيل كرن طيبتي ببرات بيت مسيحي بشتي كشتناوي وابو نصيري حركة كندو آشوري زعيبو وبارتي رابو هندك كسين ديت مسيحي بخوراكيشان ودعما واكل وبنا مسيل هنجريتوان ودهولو زرنا بوالدان وخو هلابت وكسين راستقينات مسيحية تيرور كرن ودير كرن وتشافتر سياي كرن لجنا أمني راد دروس كردنا ومفرزك يان تكليفة بان كسات كات كوبشن فرانسيس يوسفي بكوشن او كسي ناتين تكليف كرني وبجدارت كشتنا فرانسيسي دا ايك واحد كوفلي دو خالد حجي همزاني سي مجيد كوفلي شار محمد صديق بينج احمد محمد صديق شش طاهر حسين حسن افكسرتشنا بس درجه فرانسيسي سو ايكي دازده ورميلت كان وتيرورت كان برا هذا تشتكي بيجم بوان قاتلة أبت نوت ومقيمتين هين همي بيك في أف قاتلت أبت بو بارتيا هوا كشتن كري مصيري هوا همية مصيري كي نديارة هوا ديت كسي هندي واحد كوفلي بو مالا بارزان خونه هلا بديه كسي هندي واحد كوفلي بو مالا بارزان خلق نكشتيها دي ما يكل شلكر أوجي كشت وكرا قربانية هندك صلحت عشايري واحد كوبلي كشت وتروكر الجيت دي كوريوي بابوي وابدي هل بيتابعنا كان اصلا انه كان شكو دوري خلاص لو ما بيجم ابد بو بارتي كشتين كرين چارا نویسینا هوا چارا نویس هوا همیا یا ندیاره بجم رجو گرماوی رجو اوا بوچوند منن نظام که چند راستم از بجم ده بزیترین وقت مالا بازان تاجي تصفية كان توجي ناميني پشتی والایفا ده بلاتش خوبه كان جب باش بزانه اما بو چونت منن چه بیر از خلا جیبم بس ده توجي تيچي چونکو کسی دوان کی هوا دوره و خلاص تو في پیرامیریه تنشی بو کسی بکوجی تو نشی چپکجی شونه خوب تکر خلکش بیر کر بو که کیا رجو گرماوی برای که والایفا متونی کریه و جریمت تر همی اشکرا کرن به جا کشناتت لپی پارتی ده نزیکه اول بو چونت منن اساسات بینم طبعا وحيد كوبلي يبغى غدر وخيانة أفكسة كشت كسي ديجيت كشتي نت برنامج دي ده بحث كين وبو بارتيا قالك تكرين وقالك كسي بيجونها كشتي وهوا دي ديمايكا ويشلهات أما ديمايكا هر كسك قاتلة هر كسك خلكي بغدر وخيانة كوجيت بو بويت مزن بو باري شكو أبانا كرداتي بو وحيدي يا غيري وحيدي كري بلكو أبا جريمة بون جريمة كشتني بون جريمة كشتني بون واكرين وجريمة مزن بون حوالة تيجا حوالة بريس أبي شروكا مهندس فرانسيس يوسفي بو